Ole tuna hian photo house camera le accessories zorna Millennium Center leng lu don ni MC lua veilama kan kalphei charanga chuan kalphei charanga ta hian hai photo house in the mall in the ma'am hello ma hian Canon production sang oma antenna hello mi hi EOS R ania 30 megapixel full frame CMOS sensor ania ISO singli thing up thế ni chuan hei hi noi khat le singli sang sari manani chuan hei hi Canon 850D ania chuan hei hi exat man nge niang hei hi sing sari le sang kwa jali sung ko pangaman ania chuan price offer oma hei hi sing sari le sang lin pek thei ni hi chuan he ta hian mirrorless lampang RP hei hi thakop maya mirrorless kan ti chu darthlalang om ve lo prism atanga ka tianga in pe chong ve lo kha anita a chuan noi khat le singli manani hi a body ringot hi singriat le sang thum manani alen se to thin ani kha se tamin RF lens anita Canon hian hei power shot SX 430 alon siam chuaka hei hi family chungkua a kol vela tan te sawa ve nan te sawa thalak nan te thokopang aman hi singkha sang riat velani hei hi Canon company na flash gun ron siam ade thokop mai hei ke pok mang to a chuan hei aman po hi azia viawani singkhat sang kwa zanga ania tober hi chuan hei hela hian beginner level vel amana zia deuh laka hei hi 1500D kan tiang chi khania singli in hei hi pek the ni hi chuan he lai hian EOS M50 kha oma hei hi thakop maya bokina price offer hi singa le zanga ania hei thadewani hei hi kan budget milzel khanin hei miron zot thi an tam em thina hei hin lo endonia hela ba hian compact camera Nikon product lo nual maya bokina ang hi sayang khanin personal use satan te po thakopang hei ang hi passport lak nan te em ani aman hi kan siat du takin video po video nai to bial nu te han pek zewatan po atla kan dian ti ni chu he hi sing khat le sangli zali som nga manania ma se he a hian kan tlom the an tia chuwang chuan hmuna en mai chi ani ome chuan helai hi Nikon Coolpix P 340 lo om le a
hei po hi thatak ani singkha sangre zakwa somnga lens thak ve ngai lo ho ang chi khan hi kan hriat thiam dan tu chuan hei hi Coolpix B600 ania zoom a tha em maya chuan wide lens ani boka zoom thei boka la deuh mi po zoom wang thei hnai deuh mi po bek ngai lo in zau deuh na lak thei bok tin an chu chuan sing ni le sang ruk zali somnga nia amuna hi chuan tleman la tlom thei ni chu chuan hei hi Nikon hi Coolpix S32 ania hei poi hei nula hawin an du tang color zong nen hian hei hi sangruk zakwa somnga nia offer lai takani ome hei heng ho hi chuan hei lai hi Coolpix P1000 kan ti kha hei mang an tam khop maya ale spoi thade wani azum thui thei he ni molte soidon te la thlapui ki mun ai zoom thei don ni thlapui lak nan te sawat thalak nan te tha em a hei a zoom thei chin po ain ziak thlape chuan helam hi Nikon product deuh hlek ania ta hi D90 te oma chuan high end po D850 hei hi tha em a professional takin an man thin kha nia hei D750 te po hei po hi thalu tu ani mamo inom chuan hei photo house a hian camera chi sang hi an nei trâu ani chuan an cha thei rek an kol mai lo po an cha sak thei reng bok chawa hei gimbal thla kan la ka kut khur thin te le sek thin kan ti maya khami ti bonan khan gimbal an lo nei boka heng hi chuan poimi alo gimbal hi thing pui chi khan mai ngay lo hei hi engzal man nge kha ko web bill mo web bill ka thunga web bill hi thunga ani chuan a pmi hi phone gimbal po ma hei phone ta na man chi de ubi ka siam ma nia cheng sang sari manani chon web bill hi DSLR te atiang chon nan khan mirrorless ho te singthum sang amo Gen Crane True gimbal khan hei Gen Crane True po stock oma hei pati khat chon lo nei to ni hei hi singthum sang khatin an pe thei ani aron chu ti phei ka chon to em a singli an pe la amo chu offer price offer kan ti kha ron ngai ven te u tlom lai hian eng camera nge ka leyang tia maron zo thin tam thin maya chuan company sang hi kan soi du chu thalo omlo ti kha kan soi ma sa nge in budget mila zir kha ni mai chan chu technology a company sang an tlan an in ela chu wang chuan eng camera nge tha ang ti kha in budget a in hat ti kha kan soyanga photina chuti roll chuan ke ma mi malungai dan lek experience toite Canon hi video le still mangkop du tan chuan a zia viawa
achan chu focus auto focus kha video po hianin ngani man zung zung ti mayang video le still mangkop tu tan kenon hi zia khop mai dual pixel CMOS sensor kha amana wangin a tha em a Nikon lama ero hi chuan dual pixel kan ti ang chi face detection ang kha a thodan hi dang deuh hleka dual pixel kha heng ho a hian lo amar chu photography hian tha em thunga chu wang chuan chu kami mal shet dan ani Sony hi photography le videography po atha chuti roll chuan videography hian a tha zuala mal ti turania achan chu S-Log 10 ronda color grading thiam tan tha em batin FPS te hi sang tha thei phiana slow motion du tan te ken khanin photography po athareng amor chu video hian athale zual Nikon hian G6 Mark II kha aron chuak bokata chuanin dual pixel kha don bok ani Nikon hi video po tha em tho chuan photography hian athale zuala so yang khan photo house hian accessories po kim chang hle kan ti kha hey videography tuimi te tan chuan audio hi poimo em khi audio lang na tur si sang an local boka chuwang chuan video thadeu audio chedeu hi chu omji omlo thina audio thabok video thabok thatu chuan boya ten lo ne ya heng te hi hey man tlom takin man nen phu takin an lo nei ga te ni tin lens te chu tiang zelin flash gun digitech chuak te godox te pon lo nei ya thla kan lak reng chuan light thi poimo ta em ta flash gun pangai hi professional china chuan kan du tok lo thina chuwang chuan kan muang hian AD 200 te tin 300 Pro te omta heng hi omje chu achun na bik tina ta ne khami eng kha aron peta wedding photography te wedding photographer te an du big thina ni chuan heta hian GoPro lo omboka GoPro hi vlog thin te khatiang ngani rider te khatiang hanan du a khatiang momo khachuanin hela hian hei photo house hianin kalmei turani drone po anlo nei hei Mavic Air 2 fly mode combo in Mavic Air 2 anlo nei boka hei drone lampang ngai event te kanom thina tin ta hian hi gorilla pot tia camera stand thau khania alema lang ang hianin man tang kaina camera stand chikhat khania adjust thaya mun roll rem lo le thing ate po in hambe thaya kha camera hi chak takin achel nget zo boka tiang kha kan momo te kan in kan ring dewa tin biak in chi sang biak in mun sang a hian video camera hi tiang camcorder kan ti hi kan momo thina enge thang kan tia heng te po hian lo nei ya tin heng mai ba ka hian PXW te NX series Sony te katiang kha biak in a man chi te po sang an lo nei ni chung kwa nge ni program han man vel ni khuwa video camera lian pui ni lem lo amar chu fia tha MMC handy deuh zang khai deuh kha kan du thina chung te po chun la nei
le zela hei tiang hi family use tin office te pon an mang tangkai viewang site atan te po site han kala professional camera lian pui pui ang mang kher lo khan heng hian document tha tak tak siam theya so yang khan hei audio hi poimo zia she in ta hian audio lang na tu tha tak tak mic video camera mic ang chi kha an lo da sak bok cheu ni hi ti chuan he lama hian hei camera te kha om boka atam mai photo house a hian mamo sang sang kan soi seng ho lawang tin videographer te tan photographer te tan po ania thla kan la ka poimo em chu tripod camera din na tur hi ni hei chi sang sang smooth em me hei heng te hi han video chezuk zuk tur kha veng thina ni dewa professional dewa ilak du chuan heng tripod ho hi man tur hen lo hung chak maya tin hela hen mitla deuh pakhat thei hi monopod ania chian ni than nia te hei akak ve vak kha ngai lawa atluanin a ding thla a kan la chuak nge nge hei hi monopod khania ka fak em mai hei ka mang na sa kai pon chian ni than nia te mun chep deuh kara ti jok tang hei tangkai em mai ni tripod pa ngai a ke pathum han nei kak dewa han da rem chang lo space he dewa khanin hei hi tangkai em mai ni han ngai ven ve te u hei hi battery sang hei an lo kol boka hela hian battery idu ang zong sang kha a om bokania atam mai eng ang chiangi mamo kan siat pui lo cha tin Canon battery te po LP6 te po original an lo kola tin hei lens sang helaya an display me lo po hi mamo zong om chuan rang takin an cha thleng zung the ni ti kha shele bokila hei music video han shoot ni khote studio han man na tan te LED light lian tha em mai lo om boka soi tong han tam khop mai khei lens Semiang 85mm te han videographer te mamo tur sang phone gimbal lang chi te flashlight te mo lo om chuk mai ni hei ki camera back sang oma da chuak vek lem lawa camera back thatak tak tla khian om bok ani camera hei lens mang chi kan nei chuan lens interchangeable lens kan ti mai lens thak thei DSLR te khatiang mang chi kan nei chuanin hu dry box khu kan hrianga dry box hian kan da hi angaya fungus te hei engeni amor kan ti mai ang chumo amor te lo om lo nan khan hei heng hi chong ni te alien te hei lo kol chau mai dry box hi heng hi engzang nge ni tlang pui 30 liters ka sam jaga 50 liters ka sang ko jaga chuan 80 liters sang sing kha sang thum jaga man tlo ma tanga man to thlengin an nei ni chu om jan chuan alien deuh camera pakhat vel kan kol ani chuan ate deuh kha kan la menga
chuan camera lens muar tur te patek lo kai tur fungus kan ti ang chi kha khang lo kai tur thalak ti fia lo thei focus ti buai thei ang chi kha kumrei takida pon lo ven sak don che ni soi tong khan eng camera nge ka leyang ti kha kanin zot thina ta chuanin camera hian sang om thin kan ti ha entry level te semi entry level te chuan semi entry level te semi professional te chuan professional ang chi ti kha oma ta khanin hei man tlom chi te tlema professional deuh te kan budget a mil khanin a omani chu in company ma hi ron fak big le han soi sel kha kanei chuang lawa kan man du na zirzel khan angeni kan du kha kan thlang the ni ti kha hretai la thawme poni se ma moi nei ni chuan photo house a hian kal ve le phot mai ula thamei ome